Yeah, Bokona to Boko Sama. If we say Obi Edimu, Obi Ediwu, Pachani, Obi Ediwu, Obi Edimu. Hey, Obi Ediwu, baby Sakayana. And Obi Atu, Obi Adru. Essence of Missa. I see, and you You, Mark, where you send a medical kind of Bokona to Bokosa. Mammy or Timisa, righty, a year or barman in the war of Abako. Now your friend no Stephanie. Na Stephanie mami no Accra. It may be na dabre amu abayedin Accra antino o ma Stephanie ko na na ho sunyan. Be busumi ba ko mi nu ntamini. Monday na jam yesa misane e be school ntimi sene mu di discard ya mam. Discard ko ka masinza. Na nyuma na mami fra mi so mami be Linda your dear. Yeah, me banner mammy. Okay, Moon worry be Debbie. Oh, I see. And now, mamma say, Odamasi, say, Massani, me bano, Disica, no mum, Aquanaira. And say, ah, me found Auntie Linda, I didn't Aquanaira. No, say, Omunes neighbor, maybe Hona, Wayabra. Now, say, Stephanie Cobe Bia, Yakoko Suma Brano. Na mama bi city fie hobi asuma Stephanie say won konkoto pano enfamre no Stephanie koto pano ya wama da na 2 weeks na ewumi Stephanie ekoto pano wama nti asamane me na ana Linda besi ntumi mo amane no okache mi so office obotimi ayese na be ya metia ehame nti na nka odi na ho den pimpima ba ase na edu na de ma no na in fact asamana ha me nanso oni ne twentwen se dia twena wona twena papa na ma isa eto anamo na mejima me number afre no ma me pa choice house ma me ba Stephanie o se ane misma namba o kwai wa mai asama ma osma kwala wa mai na de na wo ye wontumi nyima no papa nti hona ni kunu gi phone no se wa sere me na me ba ne criminal. As a criminal in one sense, no say, obey 60 cities were them hope. And no, I mean, I can't be scanty or you're in they may put in questions, therefore, want to me man. That's what I can say, Ramia, on 2 1 more. Let me see, okay. I know Monday. Now, me man from Monday now to Friday, maybe me hear me back, say, but I'm from poor. I will be this year, me hear me back. I don't see you now, corner catty. And from there, no maintain and can be my. Thursday ewia ana me frɛ Madam Alice no say madam me pa cho me bana asem na me sa frɛ o Miss Michelle osuma oba no ye frɛ no Alice no Stephanie na Madam Alice ana suma no oba no ye Stephanie na Alice na suma oba no sana mpa kire yeah nti me frɛ Madam Alice no so wo dwuma me na oba fie nwumle a ne mbekasa the anumle no be 7 to 8 and my friend no call for the first time one picket second one me friend say phone do ma from Thursday anumle be sin me friend phone bia enko me friend phone bia enko and to say me de bedamo na ene da anumle enso me san train number no hwe me train number na akọ obi apeke me na me kate ko no ba ko me ni nkomodi bia because we asem na do no ene me nsam bio timi ni nkomodi timi ni nkomo bia na mo kono kama obi fai ama me ko be dia dance say kono kama obi fai na so me kate no nti me ba ha wie ya me de me hwe me ba na yira Stephanie okay oh 11 years abaya okay me ba ya boko ma semtia yo me da say Stephanie mame ma Linda ma okay what's oba na yira no mu say mpa cho me wona ma me frɛ me say lady bia ba fie one man opa say that was last 3 weeks and 3 weeks oba fie one opa say wasoma akwana mfa ne sika ama to abaji ne sika wo na wona ma me so bisa ne say wasoma akwana so nya ma ne nya abotre oba na ma ju sika de abrɛ o ka che ma me se ma me abahye bone pa nti a oba be like ojeja akra ne so no ti me wona grandma ne frɛ me say Linda masoma Stephanie mami bo wasoma Stephanie na osoma no amfa ne sika me se nya abotre oba me ma mo de sky de abana se me send this kind de amali amani pakro no so okay ti
The 3 days time one na maame na kasa frɛ me say Linda Stephen masoma no wan fa me sika me ntimi me sika me say wasoma akra na 3 days on first can number ya and nipa na ma won hwe nipa na no say akra na kasa wa fa yefa na o ka che me say wo di wo sika enti ma ni kan hwe akra na hu ni wia me do sika ye de ama o na o di matem ti 4 days time na me friend say maame wasoma akra 4 days ni ye hwe ne nya hu no Oso untu hwana mombe mama ya ko report to police station. Omo se enkwaya announcement mama ya ko announcement but still ye hu akra na announcement no so. Decide a bo mai na ehwe akola no. Na woman sha so didi matter no kate ko no. Nia wono na soma wo ba ama wo ba no emma fie wa yera no. Wono mpo nka ho bi na mo hwehwe akra. Mu ko police station na won ka ho bi. Na mo friend so no drop line no. Pacha ne. Me put out me voice kono di matem. So why you dying? Minim de me die no. Se ma bisan se akra no ade nti osoma no nyama no hwehwe akra ni bi. Me ba ne yakron fo nto oje ni sika wa. Ade odi 2 billion esoma wo ba no so mfa nkoto bank. Mpacho 50 cedis. What the 100 billion e ma wo ba no so mfa nkoto bank. E na akra no edi sika na dwane akopa ba bi atena. Mpacho de 50 cedis. E na odi soma no so nkoto de. Onkoto blodo. Eni million ni mama ne fa nyeti anopa no no kwa adwuma. Ena akra na mabie mu. Akra na mabie na na 3 weeks. Abusuafo a baby a wona na wona hefa. Mama wo sunwane. Enti e ho no ne oba no ekoye. Mpacho. Okay. Oba ne ta ko na na wo. Mpacho. Da bi oba menchi na ne second time da ko sunwane wo no. Okay. Enti wodi ne ko ye no enya asanyansa na sa ka esi we isi. Mpacho mere ne kwotena obeye 1 year. Ti ye ko 1 year me ba peda ni bi nti on twen na me me free one ni 2 weeks na aseni si okotena wo na nche no 1 year mpache mani na na ewo honom munyina na mote mpache okay na tema na munyina mote ho no maami alesi a wosoma wo ba no kwa e wo ma ye no na wo hu ne se otasoma wo ba no mpache maami alesi na me ni ne background man na wo fie ho ne de menim so osoma no enti grandma no come number otimu frɛ me se Linda ma Stephanie Mblamenche man me ya ade ma me and them ya be sa o Kofi ho ma Alice na according to ni creature say musman man ko fufu na de mom 11 years akora oba no okowo fufu ne musman man ko fufu machine nam de mom na wokoyam mo like na minim until say issue we say na ni kunu be kire say o man ko fufu na de mom na ma me ne class why na just ko ba be abdot akora me say na akora ni me na ka say ba be abdot no utu creature say akora na ye criminal no obi o criminal so ya abdot no Nti me bo okay o de ma Dr. Emre Munwie na oba matoaso e de efri ho nti bi asem no eno no wasuma omoba 11 years oba onkoto brodomrel anopa okoye no wa ama wayira bepem ne ono de wonfa akra na wayira ne ho na mbom no ne 50 cedis ya ode ma akra ne so mfa nkoto brodomrel no eno no oba abusua wo so obagie. But what's it TV? Akoma nsem dwumadie no eno na wo hwe na utie no na yene innocent kwashi enedi nkomo ne ex-wife Lydia Yeboa na omoba ayira na yehwehwe na nyese bia akora no wodi agro ana bibi ene wa ma ekwan ya akora ne fa so yira ye no eno na ye case no se obi asuma obi ba kotopa no breme don hwere omai don hwere mienu omai don hwere miensa omai enum oma ensia oma enso oma na enipakura wasuma obi ba 11 years obi achim ne ba wo no na watete no ama na aduane adie ahwe ne yade titi ne tu bini ne yade ama na nya mfie poli du baako na wasoma no na akora na ama eno de hawo na emom wo 50 cedis ya wo de soma akora no eno na wo kwaji afri abusia ho like menti ase se mi pasam na fri nia osoma no a Alice anum because we there na ka wo kra ho popo bi e beto Debbie I just met in and wasn't because I didn't know a hajene. Okay. Enti Osmano Breben Osmano no pa around 8 to 9.
Tuesday morning. Okay. And then the 3 weeks. Okay. And then the 3 weeks. Pachon. Okay. 8 to 9 one ma. Nana ma kase obane ye amroba. And also a crime. Okunu so a criminal. New Kurun sem obane 11 years Stephanie ye criminal. Pachon. Was it the entire ye criminal? Or say obane landlady honum. No buy no offer any 50 cedis. I must oba one landlady or no lady now or smart landlady honum. And land abrewana ya akwana Miss say also about landlady don't offer landlady 50 cedis that 60 cedis. Or 50 60. Okay. Na sa askano ayemene maame ntamasem adentia no kre mpacho na mini honom na maame no sa lan abrewa no waka kire woda so oba na fani sika mpacho maame na fema na se na fani sika enti oji ni sika the next me first maame se ni sika ma oh man wo honom adena wo san ya man wunim se oba na ye kronfo mpacho da bi e maame na fema se me ba na fani sika akodi ena wo bisa wo ba no so me ba na manhunu na misa no that day no na brebe na hu ni bisa nti the next day my friend phone say Stephanie grandma so fani sika no no say there be onyam first sika me so okay mate ti me fema me say ma mpacho sika me send ma no say there be me say adenti house sika no akona fa wo sika say no kra the next day say anytime wo sanga me say me first sika na yede emma wo na grandma say akona no okay so wo fa ni sika e free bra wo fa ni sika no won so ma ni biem mpacho ne neti okọ de bebia ne nu adwane bibia obi oye criminal na wa fa ni sika no o sa ma ne kwa ma ni bewura ne de na da akra ne say ne na na one neti no o ma na aduane ni o ya dan nam odem enti say akra na ba be fa wo sika de enti e na wo san frɛ no so ma ni biem ma nya access to your room mpacho ho ni me program wo no enti Alice no so ni mu say wate onim wate say akra na fa grandma sika eda meboa enti akra konfo no di enti no no so Alice no so ma de say back ono kwa sen ka be abdoti akra na o me honom no oni minti anka ababeti akra no na akra criminal kuno say akra mo so e criminal no sa no ka che me ofon so woso almost man man ta akwo yam wo mu fufu mpacha no mo anam ka kire me akra ne di wo mu sika adwane da mpacha da bi tina ne na ase ne sen me hunu kronfo me makronfo me no abewia me enti se wate ade enti no mo soma no so onkoto ade ene ono so omo soma no da ma ne omo mfa ne sika nwane mpacha da okay mu wabusuafo bi bemban potamu ho a mususu sei bia akra no ebetumi akọ mo ho mpacha da bi mafrefre mabusuafo mafrefre mo nyina wujede mpacha ne nanfo no mafie ono Stephen na ngasa da nipa okọ ne nche grandma no ya danfo a okọ ne nche ne danfo bia osunwa na wonom apart from ono like say a fan kran no mu dia go nim sa de ne ye ti like mpanfo no be ye wo nyina ono mpanfo da go nti okọ ono grandma na ya danfo a okọ bo nti ono po ka so me koma bere wa wonom okay na asem ni sin so dia na mo grandma o maame o dia no aye dia no woka maame de asane ko sunwani police station ko report ye nti o ko report ye no kwa say woman mi na suma akra no nti e was send police for mechi no e was mo invite patron no man let us on ko announcement ko FN station ko announcement nti announcement na chi messages on san ko police station on ko na ko report ye and o san call back to police station on o ko so mo ka just on tenase omo oba o tenase manyunu joye omo amfi no na san ko obi no mo hwe say the number man say on dem friend because tenase manyunu man bo around 4 to 5 mo sa dia sent on san ko number na the man say the number na the man ye fly enko o si dia ko kase konfo se ko na oba yare ya wodi na kwa akoma ho we si dia no akwa kase konfo ne se ko wanu mo jo to are besia ma ne se aye ko aba yare ya na kwa akoma ho me pa cho mo fa ne picture ne nto so ma ye why ma dawroma ti ma me ne de won ko police station ho since akra ne yera ye won si ho won tuwa na mo bia mo ano se mo behunu mo 11 years akoda no mpacha da bi me pa cho mo fa beluchi fa picture no eto so e fa e ma ye wonu so akra yin so won kra phone mpacha ne ono use tablet bi sisi a say enti no on kita phone bi asisi a na wo boy mpacha da bi 11 years ono ko ni sa ne enfa ho enen kura ma ba bi omutumi ade nyina ya hoda ehye wo modinti akuya boy akra no da TV ne so ne Stephanie de yan yaboa Stephanie yaboa
wo ko school when but ko school Accra I could this but see o ko sunyando nya start school on ka o sa return back to I could this what this term and na issue ni see mpacho no class 2 osa Auntie police extract no na that's one no na mom no Stephanie and then 3 weeks munie na obi asoma no na maame no woni ma mpacho so ne ba ni sha ne ba sha afenu wa foforo maame panimu sa ne ba wo fie sai minim ne ba mfie maame ne kwa me ngasa minim ne da apart from grandma na minim ne de maame minim no me ko maame no wa mfra me anka minim maame number cramp so wasoma akra no enti akra no ne yede na to so na tiefo ba bibia da wo bia sunyane ena akra yi one ne nana ewo na wo ba o maye sai pacho ba akope na baba akope na ade ne ko ma o maame so one ne ntra wo ye dan mpacho na me ne wa make say minya accident sunyane bro no ben penkwase high tension penkwase high tension high tension okay ena akran no one ne na ona ne your friend say matakumi matakumi okay no na wo ma me wedding fees mpacho be 70 to 80 70 to 80 years unani wanyini mpachane nenti wo ban na wonya ba bia fa na wo se wo pe ba bia wo di uti beto ya odi akra no koma onana no na wo da abonte mpacho menene na neko nti meba no me fema na afuke ba ko senka onpe da mos memra ma ye na ye nkonkope nti ka wonya bia na wo be fa wo mpachane okay enti penkwase high tension eho ena one onana etie wonu nana na ti ho na obi afre na soma no omu neighbor enkanya bone se na de enye ba akofo na wonya wo akra ne beto nkwa de anya wo nko anwo ba amanse nyina man ti sa wo soma no enye bone because pa no okra de nka akra no wo nkwa chiri ekrom o ye to pa no nti ye mfa ka nkokro fufuro so na akoto pa no no ayera sa akra ne memeye se wo tu ye hu no ona wasoma ne tik sabre enka wodi mu de why you ani kwa 50 series da wo de soma akora mum wa ye ne ye nhwehwe no oye school ni 11 years akora ketwa onu krono so de wa hie o onu se boys sikani brinti wo mutumi ade nyina ye mobro hunu ni wo mutim no makomam ye kasa ben otumika mpacho twi okam mpache momo ye asante fo mpache ye bonofo ebono mpache nti bono kasa oka mpache aha oka ebono ti mo dawro ma papa wo ba no da wakoma so pa wasa wo me da se mami waka wo ma ho ye sen waka me ma ho 5 waka wo ma ho 5 mpacho ane wo ben ne pa ho men too close but as a okokodi ona na honti ona ma me nyina free ho as ma konta ba ku free mu ena na so a omne ma me be sin ko nti omko yeyi no ye ni odoma na ma se ne ahomfa no kakra nti no mere behind that man wo sunyan ho na mo fi doma hinku to mo ba sunyan ho no na se ne bra ba ko ho nti wo ba ka no ho ba ne bra a different place mo hide on so hide on different place nti Linda akwahwe bibia wie no na se Linda fi ho abepe dan wo Accra nti oja Stephanie ma sene se obenya dan ni wia na oba na akọ ni school nti wo fi ho ba na be 2 weeks the me am be school what I knew ni say ebia ono so wan kra bi so I was sending the money so I sent the money to grandma a china no be fi me nyume ka sham say Stephanie ayira anti oyira e di say ansa na abo papa mani mpacho edi week na eko 2 weeks arentia mpacho because na edi kanda ko police station announcement na me ni see be hu no wo be hu ne saying akra na yira the first person I was offering no your papa e bia sa be kwa na mo start to na mo a enka bia ye hu na akra no na 2 weeks is saying na wo mo papa na amane se ne bayra ya 2 weeks ni na wudidi da
when you put me that. Put me the dish of full men kesu. At here for Madaroma. Mumwa ye na ye sanka Stephanie. Penkwa say high tension, Sunyane. Enti baby a woman akora yi bia and in phone na da so no baby me sawa the screenshot mame screenshot ato wo phone no so mame na bua yen na yensa entumi enka Stephanie 11 years asam na homete ha dwene obi amane nya na sem hia se wo ba frifie na wo twe se ya ni gide yesa wo da wonna ye de ho ahya wofo no shoes mu ti mumu ayen na yensa entumi enka akoda no okay yo enti mumu ayen me pa cho se wani atwa ne so wo de bomode na efre yen ewo ye production lines no so 0245301462 0245301462 and that says 05526011529 05526011529 when you twa kora yi so a wadawro ma boa yen 11 years Stephanie na ye hu no neighbor asoma no so onkoto pa no emra no pa 3 weeks ni akra na yira neighbor no enfa kora ne ho the 50 cities on the mark ran so mfa nkoto burodo no eno no okwa abusia ho akwaje se sa na tia we nipa pone fopa me se sa na tia no ye ntie oba no kakra no se de wo sini ni nua be ma ne sitiye na wo hwe se de ne wontumi ene ni nua be ma nsere na ni nyina yesu a akra na semare ho na wo kire ye kwane a anopa no ni nua be ma no e fa so frifie yentie no lomina ana ba ko so no Philemon Adwan ade wuni mo no my twin brother. I see. To twin brother and Philemon Adwan to ye Philomena Adwan Ebra Obra Eko adwuma no mo ma kwan na munya holidays na wonko no na wo fie Adwan okra ene fiti ase free ho emame o sorry anopa ede na oye owie o ka che o sade an free wo ko ni nyina no ede na wo tie etine twin ene wa ha sei no ata we ata yonko o sorry anopa cry se o ko adwuma ba ene ka che se nyame ko mfa ne nko bana no paniese ekosra teacher ba ko ka so ko adwuma ba nam se ne okoba na yeko teacher no akosa because he hu na che nti Monday no na meboa mami boye fe ya meboa no na oton ni kinkin na meboa no ba ho machi na me da ho na me phone free strawberry for me nti me sorry yen me yem sheme na me nwa na dwen ene di kan ba me trim face nti me ga chen papa so ma yen friend se ne ho ebia ne ho te se ya na asese nti papa ka sa ade asa nti ade achi ana se me free mami no ton kinkin no ba ni aba be friend bi san so ko akosise nti me ho na me se sa nyoma no akoja no eno be ka kire me se ata master se me friend na me se me friend ba na odi kan ka kire me na me yem ashim ne sisi mi se BBS nti ena omo ka kire me se me brother so government ba me ko no mu nu ana ejuso man kwando so hospital bi sure nti me ko ka ma kan chen papa say nesi because no pressure this on the pressure be ban nti me nko na me fa aka na me ko nti me ko na order emergency me ko na wada ena me born na onti ni na mbiza za da me born na onti ana say fiti ne ho ni na ne soro anyi na e ko na nya adwuma bi mo bo na onti na me say ada soro de ko ye de na ofra bon sai no so abehwe wasa ba na wonti mi nka so no o se na wa hu de ye na ofri soro be bo ho nti o peja na ni chef na ni ha adamoja at once na
minti na wo enhye wana me pie na nanim de me pese me so ama na hu sese na me pie na me kosu na me saba na me ka chense wo de onto ni bonya kopon beye enti e mu wa no mo ka so mu ntimi embo na chinko embo na chinko okonfa no chi na still me kan kire me papa enti ambulance me tina ne ho sa ko pem sa ambulance e bai na metina ambulance mi ade ne ko okonfa no chi wona wotina emu metina ambulance ni wonko a menene master no na ye born na chi ko okonfa no chi nti so na mi sweza me ka kire papa the pressure be banti e ko no mo se to 30 something na onyanya bed na meti wa na Johnny sa meti what was too yenya bed about 10 11 yenya bed na mi yeti wa yeti ani mo sa na afọ mo ka se yenya bed na afọ ye de ne kwoto na me ka twen se mi ko fe dada nyanti nti na ne master no no na ne mi ko fe na me dru fe nso na yes o ma bo me papa ama ne dada na me ka twen se ne ho ye Philemon de ne ho ye ne ho beto no ba na onim se condition ni e serious sa ay bad studio hayeti ya ne Philemon Akoma FM 87.9 kumasi yen mi center for teacher means then I was sana afede the one I'm crying the basa ya wo mo bomu takro chese wo no pie na wo to so bai sign na wo ni abemo city minya be ma de Oyerepa mene na ne ofie mene ono ne me papa nti bibia mene na ne na so ya wo pray kwa bia ye ko ye bia kwa bonti akoto ade ya me nkwa me pese me kunti na mafa ne di mechi na se me ba fia oda ho na me pese me koto ade me nkwa me nti me nko afa na maka ye mbra na onya pretend no so measure from anko be di mechi ne me ko afa ko juma bana se bia me was school man as me here scan my friend now was sending me bi me mami wu ya se mo kan se de aka me ne me papa nti ye so de na ye nti mi be me papa si ade muti me mo papa edu mama mi wu na me papa no me mo ye dinti okaje mi se ne ye nkope ejuma bi nyanti onu ni di carpenter for na ji na me de mami bi wo ye fi oto kinki na me so e ya na me ko ba se na be ya me papa embre me brinti o bo ma me ma ni kinki in kind of kuno na me bo na wo abo nti me bo no onu so no yin papa paro so ba mi nti onu so okona so de bi ba na ye nyina ye de ahwefe na obi ampese bia we hu nti na wakoba bia kwakoye no mabone de na ye ka che we fa hu ni de be si bia ye be ko so aye krapa nti na fa hu ni how are you come still na encourage me say papa no ni ahode ya say o de be ye adwuma behind na ya say ye hu de obi timi busa e flo hu ni say why say na wo school yin mi super na so mi zumbeje we say anaza me te class am na campus say additional ka mi timi ensu ya ye mi say woni na wo one class boy but you class what my chinti what we chi we twa wani na wo hwe seat ni na bia na woni atotia no
with my soul. It is well without a penny any atakakra so. You say ote. No akasa o toilet ya come into mama nko jam nine. Na enso so at a penny there. Toilet kanu Auntie. You be hu na ene se waja ne nine. Yenkotie mama a osiesie akra no ho na woye ne ho yie no. Enso enkaka. Mame. Ako na ho ye de. Erade adumo na. Se wasu a. Obata. Ora ho ho meboa. Acha. O hwese de oba no se enda ho no a. Bibi ye o. 87.9 kumasi. Ha dwene. Den pa. Wona ya okopepa ne ho. Acha. Se uko na onse emrantie no sa na de. Se uko se okopepa ne ho a. Ono tama ombra ye no. Wo sa wo ba. Wo de ne bibi besie o. Enso ene o timi ja ho se wo se pepa. Ya sama. Na edi kan no. Ya wo koye se wo koye ne ho adwuma no. Se na netie. Wo hu wo no. Wo hu. Se na oye. Wo me no na unsu. Aso ofere so oye hu hwie enyi. Kadenya wakasa. Ye hu hwie enyi na me kasa kire na nsinya me beye. Na me pepa na ho. Pepa ho no oda mas. Den man so ye hu hwie a. Enyi. Tama na me hu ode no na oba ho like na also one no exercise na usiti no. Oh. Atade oyobi a me hojo no buade bebi obesuma ni bia obekọ na ofere ade enso onye obi oye basabasa ti me penase ti bi asam na wiaye odi fa from them ato the chief oni ahwefo ni ewi mesre tiefo ni ahwefo se omummoa no e dia desrede na na eguso omummoa no na yenkoye ne surgery no na ontimi ngina ne na so biu ontimi ngina ne na so biu na no asem o ka che me pepa no ho me pepa no ho wie ya wo hwe me so sema bompa ye mame na nyame mboa me na nyame ya madom na metimi sorry gina me na so a mesum nyame yie pa na me se nyame beye afese me ye sofo na me se nyame ma wakoma so ade embrem asofo ne woni mu hwe se de usiti na me se nyame beye ya me se something some mind metimi ananti bi me se nyame beye obe nanti bi Auntie bi bisa so betimi ananti bi ma na am senya me be ye obe nanti bi hiti ye guso adaroma okakra we sha ni ya nsem ya wo betumi okay enti ne auntie no na what say ono so e ka no so obisa no say enti obetumi ananti bi mu na ane obetumi ananti bi mu but I just me ene wo na ye betumi aboa no 0245 3014 62 0245 3014 62 0530 507 849 0530 507 849 Mamenko na mene mobile okay mami na me show yes pastor yamra any case no eso Stephanie Marco Stephanie case no me shada entiase because I don't know say aklana no da so no na so de ko ja hwan so de ko ja no so de ko ja nen aklana na won nchen ono maame ne nyina na wo ho na maame no ebepe edan wakra wo wi a akofa ne ba no edi aba nti omu neighbor ene suma akra no so onkoto pa no mre no
anopa o man 50 cedis na what me ensani okoye no wa ama neighbor no osoma akra na kwa busia no so mfa no 50 cedis ma no but akra na osoma no na wa yira no de wa mpem asmaka the 50 cedis your this ma akra no na what me ensam ni o ma ye no ene wo kwaji osoma obi ba me bia ye me ya wo case no no enti it's say na your friend is on the phone eja no phone fi that say onim say and onim say e be frɛ and onim say e be frɛ standify and onim say e be frɛ na waja no de me baby me ka say me ntia se ye say enka wo kra na eyira ye no kra na say obekofi anka chewpa ne esu e na wo de kɔ but wo mu kofi no say akwa gisika wo de amom de na say eze wo no wonim hu bia na say o say ntiase nim sa na action na anka sa na ntiase nhye da nim enti akola no na yira na waira na eyewo na wam yedna kwhye baabi ena e bia wo yes smart pretend say bia menim hu bibia enti akola kese wo try am na ba ye abre 1/4 na say enti me ntiase de enti na president say ya nhwe sa asem we na ya nka ne ya ebedu because me de me madwene mu no me hunu say sister na osoma akola no onim baby akola no for the past 3 weeks no onim baby akola no na ebia na onim se bia ehun beba asem ntine wo di kan etu anamo bi ama na kire bibi nya sa asem we baabia no abaka kaka na beto na wo akwa na wo di sa asem we kora no fa na say wo kora wo ba na wasoma na wo twen nyansa on ma ya GhPage 56 no obi na asoma wo ba ena na watch me no o man no wo be catch us say for 50 cedis no this one wo ba na ma no a ka wo nwene 50 because they already asked they 50 cedis no kwa cha akola na o ma ya no and it doesn't make sense man it doesn't make sense ntimi de omomode na omfafo no ye nkasa say na de wanfa but o tie ya omomode na omfafo no na akola na say ye nwini de ye be kasa wayira na sa yira no wayira ya hwehwe no but akola nso ayenim say wo na only the last person only need nkita ho wo de ayira na de wo ye den ye investigation be wo de ntimi mfiri mo wo di bebem wo na osoma no enti say if there is anything na omfafo ne nim komo yi na ye mani o ma ye ntena se ye because the all can no ye ntimi ntena se na ne atena se chena enti wo momode ne ne nkasa ne ntimi ntena se na e obi dana e na ayira no e na wo nso na osoma na wayira enti me ente wonka yi obekria adia mero ho ne se wo so wo babi se wo ba e na sa mre hu no a anka woni abusua nyina e ka bom ama mo hwehwe akwala no nti menye wo ho te se de wo so wonye ba tan no nti edru sei ya mo na mo ma adwene bebre be ni patirim se papa ne ma mete he ya adwene bebre wo mo tirim omo kire ne se o kan wo mo humpo ana mo hwehwe akwala na aka wo mo gidi se bibie ni wese se ne akwala de wo akwala nya wo kwa wo dia ye nyina ye dia wo hye wo ye ma na ye nko adia na wo pia bonten dia me pa akwala soma na mitumi frɛ ne ma na esoma no efise o ye nyina ye dia o pra mitimi tia no efise bibi tu ni sesie ya ye nyina me se de mi sipa nkola asem bibi ya akwala na me ho wo so inti me kra me na mitifie bi me ma pa ni kuru bo no o tu nsuya na akwala ni ete ho na akwala na etwe ne me na hwe nsuo ni na o ye hey junior jai abula okotom me kokra na o se ma no pasam na se hey ma no pasam ene me ma akwala ni mfiri ntom me bo wo ukuna mane na mbo ni kuna mane na obobo na no so ma no obobo na no so ma no because me ma akwala ni mefiri ntom dabi amani ma mewu adwuma wo kwa kwaji wa ho me na je se ofre yi to ma kwetena na kwetena se wan ko bi kura e be ka se o ye nipa boni ni enu nya ne timantem ya no nyina etifie ba akọ ho enti me moment na se ma science sa na wasoma wo bi ba na akura yi ntumi maaya ka ho obi anka nkyere wo ka yem hyehye wo ka yem hyehye sa braboni de bibie tumisi akura yi e bia wo kọtọ ade aba e na nipa bonfo a omo no de da bia ye ni brade ya pa de ye nanse omo je che nkola de pesika yi obi a che no no de ne ko je ni sika ana bibi se ya to no na waka abusua no ho na nka omo hwehwe na wo de akokoduro yi e ko se wo kwaje 50 Ghana abra akwara na wo soma no no maaye no
sa wo pese ye ka de asem sesi ye maame wo pese wo ni wo kunu ye ka de asem sesi ye na kire mu enti yesra mu monka mom na mommra meka ho na ba bia sa akora ba bia o hye bia no mommo aye na ye nyina ye hwehwe no because akora kama say akora 11 years de ma ko obuza say ade wo ko ne boy wa afra me na me ye ba hye akora 11 years boy be sana Oba South Market ya. Akora 11 years. They are there. 11 years. Akria there. Hey! Oba South Market be there. So for go yes, media me say bia na nipa bonefo so bi na action akosha ne dem wo bone todwe kakra ene ko wu eti se wo so ye nipa bone ni we ko botodo wu ano dia mejitum nipa ne bi ye nipa bonefo si se wo ye oba sei no obetumi ade na kwose ne dem na ofa no kakra wo behu ansa wo ba ne ba na obewu enti wo so se wo ya saade na ba bia wo hye bia ye bechew me pa cho onua tv eso Akoma fm eso untumi fa media general media agro enti we ye kasa nyina wo bia ni hwehwehwe me pa cho hwehwe wo mantam maye ba bia kura yi wo bia hwehwe ho maye wo se yem kura bi wo ha obi wa no afom no do mo aye wate na yem fa kura fe yi mane maame na ne maame nsoro nte one ne papa yesra mo amuhu ye mobo wa me da ho se yes be na se na ni kwashi said ye ni din ba ye no was send ye 1000 cedis I just say 1000 cedis e din no e ye ni kwashi nti ni kwashi onyame enshira pa se wo hunu atapeni mo evangelist mame me de me ye chiche de chechire koso ama me na osoma akola na me bisa se sunwani police for no e de anu mu ya afa ho o report mame no obro mraso mama we yanche no wona osoma akola no di anim kan baby a osoma no yen ko hwehwe akola no mra we nya dia we oye obi minim se bia obi bro mraso no so obi bro mraso o Ghana I don't know say wo wi asase shamra say wo ma mutimi ka cha akola la bi ye say wo ye criminal na nka osoma no what sort of stupidity is this why a criminal na osoma no so and I say ye hwe bia nim ne de mra na di no na akola we say ni ma mu osika and what's the ma ka cha akola nka me see court criminality no wo me say wasoma me ba now so have forfeit into a criminal evidence be now criminal yes man maybe 50 cedis no kra no what dey asuma I know the escape of this man yes o be first time go yeah then o dey tun so be criminal ntinya de odi asuma no na ma no yes wa ba first wa ma ya e obi ba what ma will be mama what mana will be ada na won suma wo ma me dey abata me ko bible si di wa ja no na no ntia say so obi no makoja ni sirem me ya sofo bible si di wa ja no na ni enu ntia say ji obi no maso a na fa koja ni sirem yanti ya manufo obi aso wa menko ene nipa ba wiase no me se na tie na nyame di bo nipa no se se asa dia ka ya mpano ane ene ya di kire ene ya cement afa ene se nipa no bi nekuo eti dia nipa betimi ya se se no ka kira oba se obi aso wa menko enye force wa wo di aso ma oba mama ya fa sade na hye ya manitirima se se ba bia wiase ko no esa kola ya nyame amfafia wo ya yira am say the enhan your suma for 3 weeks enhan no ayen kwase first class oni mama ni ya batan polo enka wo mo enfa wo mu so obi ba ya suma wo ya bibi wo se se wo be suma bi na wa ma enha enfa wo na wo de na wa boda ma na so enu so na biru enhan no e ho de me ntia se di ntia enhan se wa suma bi wa yira eni nipa ya du sika ba ma wan so asa suma ya ba ko sha kola nbra ji 50 cedis na ko sha na ko sha me baba me ono ni be man kan to asa suma se mo ekura de ani se e de se hu na ko so Ghana sa tete makoma sa ma se mo serious yes you know I had serious because man ko for yam so te okay na sa be ni papa ja adwuma wo ye won na mhwehwe